Rua bekafaka narmama mina. Story kri kemi cekni takun. Tuk mana kawah na kokwa narkuna yen mom. Marga nakarang yukalari nakarkun naring yen tikretrhal. Takuna tiksam na kokwe tiksam ya picture ya may ramakupan. Picture 1 ine kungen tumna ramakupan. Ine pa kupan kungen pusna may indrum na mara. Kani mor niay mine takuri numuptana mor kemau mina mir mine makwa. Kini pusna ma ramar maru narum narna. Picture 2 na kokwa yung marhaka. Nangyarian ya may tiksarang tutakun amsipan ya Bible. Nangyarian na nangyarian frakas kape kungen. Ina matsawan na fraksian, matsawan suatu kaya may indor kekay, mine suatu kafan. Picture 3 ine kungen rimnor narim ng farm. Narim ng farm ya may kungen rimnor rimnan kiara ma narim naror farm. Rimnan kiar niai ramir nun kiar makwa ramir nun kiar tahik mnenu mnenai mena ramir nun kiar ma narim na ksamir. Kini indam narim ne mirim nor tekindanyan pagtukun. Picture 4 Atam meneif. Kungen indram nor yerman mene pirawen ya me indram nor ariu mokupan. Men panhang ariu mema atam meneif. Marahu ariu ya korkwan ya nasimien mamariu kiriu min. In mornai krik meniahu matikrapa nuanien naya konkwai naya. Tekmer kape kungen setan riwayu pa markut kami atam meneif mukrawian naringin kapariu mema iru tukuan konkwai naya kini kuasik na kwai kungen dari rau kenariu ya nasimien hua. Rika kun yan penga numayan menen hasian rumawa ya takrin utan. Picture 5 Ken mene apple. Kenyai ada mene if kuara merawan merada ciru kraru. Nangriwe ken mene apple. Ken mene apple kuara merawan maras benar-benar kemi kungen. Ken rawasipan nasimien kemi kungen. Mamor sacrifice kemi kungen. Apple rawasipan narmerang kemi kungen. Kungen rarang nuhaken kape apple. Ken ye marai ruh apple nurahini mubni. Tawi mene ketawa tokasor nahasien marang kungen indor keke matkasor nuhien. Picture 6 Rawe hoa kape nawa. Atam naif Trepe kaparu kuch kemna kapsa mapsa masor norian has rehopek yata kuen uptana kungen ramakan mama ror keker mama kerkiana me nangane nawa ni bentuk nawa macakoria numuptana takwira kan rau krik nawa rira kan rawa Dua nek grup sahpek. Di pengar ramor kuirin keminer mama, matkasa keke masor nar datuatu kama. Tama kungen roria takurin waptana nurhakta. Picture 7 Nue hoya meir manum nar farm. Di penghirakan farm rawa
Kungen herpen kenar mrah minum fam, kawan yana koi rau. Iria kraru, karuman me kapirawen. Keni mene family kape nawa, iria 8. Yerman kesisar, mene nawa, mene kafan pihawaru, mene pirawen misir kape cinawa mena. Nehingri wayu, nurakta, merah syakta rau. Rami ai ama mamun. Iriam fam kahma, nermam num fam ye takri muptana emika sor husband kami kungen kahma. Mene nar merah mena, kahma fam. Mereng nermam ne mei kani na fraksi ne kungen, iria kasamir huai na kwai rawa. Picture 8, Abraham, Sarah mene Isaac. Nipenga nawa mene kafan family mena khatarhal yana kwai raw. Misara kwana raus kabaria. Mupsah. Muai ia kwana raus krikafan nangane Abraham. Abraham hermama krikafan nangane Sarah. Muara merawan kungen merpen kwana Abraham. Mema tekrusipan nehoyan kemin. Kwana raus kafan tekrupsah. Laman kan kemau mena yani ai mene nipakir. Merengama serarama tainin me tekrawar mera teni. Mainai sera inror siakan. Mereng narya me kuhen remani remawa morna fraksien kan. Kamera kabari kuri kotskewa muen penangan mema Isaac. Picture 9, Moses mene lau kape kuhen. Isaac rimnara mamen kwana raus kafan rupsah mamen min panang country meme Israel. Misara mamen kwana raus kafan rapsah mamen krike Moses. Kuhen merpen kena paya takwar krik metekruwa merah nan kiarian kape kuhen yamir merai pan ya kapir. Merah muai pa mace uner mamakan. Mema Moses tekra nan kiarian amua mener mama tekasa keke misor na kwai kuhen. Picture 10, natwa kamian mena iriam farm 10. Nan kiarian yami kuhen remaspen kami Moses iriam farm angkap 10. Number 1, kuhen krikian ama ketawa teksor keke ama in. Number 2, hapon sawagen keminan mu nar. Number 3, hapon sor takunian hang kuhen. Number 4, takasiai nipeng raka kape kuhen. Number 5, takasiai rimimia mene nisen mia mena. Number 6, takapon sopnian yer mama. Number 7, takapon sakrean ken pirawen. Number 8, takapon sakrean. Number 9, takapon sekuen ya nemricir. Number 10, rikimia tekrupon hakrean ken nar kape yer mama pusen. Picture 11, Norian kape nuianita, tuk Norian has. Moses ribu kiagta prismna, iriak sor sacrifice ken sip masor nimtatian krik, ma indawastan hasin kape nermama. Maring in saya nama krik, ma kuhen tekherpakan kfan kwatsikawai Yesu, tekrua, Muhammad tuk nahasian kape nermama. Mana tahun tekrayu mestanar punien ya tawang ha kapener mama. Picture 12, kuhen remani tha ma tekher pakan yer mama krik rem ragnar mama.
ne krupsa ruemen kungen her pakan angelo Greek romom piran Greek nangne Mary. Rini pentukun ma takra kwachika Greek. Maring Mary rini pentuk kun ma chakar pendan ne mrah kwachika. Maring ina ya pahana namien Irman. Maring ensel rini pentukun mama nan munraka intikru sipra kwachika kemik. Nan kiara na ensel ni pen kami Mary Temani pen muntuk Joseph. Iri kamnar pen Mary mene Joseph ma iri utukor maret. Nipeng angelo ar mawa meni pen muntuk Joseph mema taken panang ko chikawa mema Yesu. Nupran ram ni muneken ma kungen tikru merang nermama. Nipenga Joseph mene Mary kerapa nuwa perpusien moriaci ko chikawa a remnara. Picture 13 Yesu remnara. Pasingiken Mary rera ko chikawa ko rakan nima man farm mom nimarka kemei traniken Mary rera ko chikawa. Krawanya nima kri ka Bethlehem imari weekend nima ka penar merahmena. Kini Mary rera ko chikawa iken. Mary rera ko chikawa mama tiksen kape narayan tuk sip mena kasamer misam ensel minak swaipa. Mani bentu karya mama nausawian hua krike. Mary rumara ko chikawa krik nangane Yesu. Yintikru merah mama. Mama kape narayan tuk sip mena kesata muanpek. Misara fakta misam angelo mena kasanini be mawasiakta kuhen. Mama nak serat mana wa Bethlehem misam nahanangan yemei angelom na kamnani pentukarya. Picture 14 Yesu remhaceun. Yesu rameho mariaci nek 12. Joseph mene Mary keraker merawan apa yani muhak kehua apa tahun apa Jerusalem. Ikena kamnawan iken Yesu rarer maman kiar kemina me homna. Mamai hopan ken kuisten kemiria. Nami homna ksam ksakurpek. Menai nirkunien kafan rehopek. Nipengar rehome mo morir mame angkapken in kafana wak ramhatseun mama. Mering mama teksen sorge ke kafan hatseunien. Meren mama teksen kapon sorge ke kafan hatseunien. Picture 15 Yesu remnor nimtatian menatiksen. Nipenga kungen respen pawa kemin in ramor miracle menarehwa. In rawa merang nir mame ye meinem repus mamorwa. Nir mame merahma rawa merang in mam yehutahik. Nir mama kesem kefan miracle kesor ke kepek. Markun ma in nir mama tuatu ke me kungen remerpen. Kini Yesu in terkun nasrian men ira tawe atau takun mene. Picture 16 Namhas menakam nahu Yesu. Nipenga ramor miracle rehwa. Dan mama kapsah kama kuasengken. Masa ripanan kiarin kefan. Mering nama Israel nahuaken kabare indoor pesen. Iria kasama genin. Masol calus mani mama in ye mahas in dema kabar natua kamin kabarie. Mopal mna kawa marap terakenin mahuin serkes margo cikwermen kensen misahoban ken kahau yami rod nisen ya kapan kapwa. Yesu nangin rehwa. Indir kun nen yahuyen narim na yami kasor kemin. Mering indir kun ma suatu kaina intik rumah merpun tai tawang hah kabener mama Iran.
Picture 17. Gymnastik hakta Yesu yan ay kamar kwaukan. Mupalm na karahin mawam sasakhakta yan ay kamar kwaukan. Sasakhakta mun yakramir kraru krikia maur krikia matu. Nahmeyen ya may Yesu rbaba. Nahmeyen nakapatawa. In rumahma ntaun rayu. Mesta nahasian kan kapatawa. Ketawa teksara yang narpunyan maknakan. Maring tuk maknani na fraksinya kungen, mani hal nori nasum na kapatawa, kungen in teklosta nahasian kapatawa. Picture 18. Yesu memrah munyan muyan kafan. Tekemir kape Yesu mena kamatama kusapita in. Marahin mas banya nepeng kapir, nepeng ror ksisargan, dan mama kape Yesu mena kawa, mama tama teksam nupra Yesu, misam duarkak. Kesaya horia mena mama nupra Yesu ya. Marengama enselmir krani bantu karya merama. Yesu ruam rahmun ya numuyan kafan. Indar kakai gini. Yesu ruam rah mun ya numuyan kafan. Mahmat sewun may in, renapita setan, kini in kungen. Picture 19. Thomas reni nafrakasian ni Yesu. Yesu rumam rahmun yen humuyan kafan, muen mom kafan ramama mina. Misaungan iriamin, matsewun aria, marian mama krika iken rupan hamuyan, mpahnya na fraksian iran. Yer mama nangne Thomas. Rimatuk me yakam ya nemrek, yakrap tamagnir, yakni na fraksian iran. Yesur waiken Thomas ram tanamkur mema kafakir maru kafakuhen. Yesur ni pantukun mema ruapek manakam yakni na fraksian iran. Mering ruamun mer mame ya mer pohnamuyen tekni na fraksian Irak. Picture 20. Yesu remarrang pan munapayan niyay. Yesu rara iria miria mariachi nipeng 40. Meharia mewania takwar kerik nipan tukaria mema. Taksar kurau ya tanam-tanam mana, mana ya nan kiarian pesen-pesen mana, mani rau nan kiarian kafak. Puan mama tekani na fraksian Irak, mesor na kuak. Raman kiarana, na porwai puan mehin magta enai. In ramor ap na benai ya konman, ya me tukma kerau kuar na kwan, dan na fraksian Iran, tegraan muara ikan. Picture 21. Yesu rumasta nahasian kabatawa. Nebeng kesam nai kamar kaukan karkun ma Yesu rumahmat tuk nuesta yang tawang hak kabatawa. Tuk nu merahnya na tawa. Rumapan humayan tuk norian has ya meirim nor. Mering rumahmat tuk norian has ya me ketawa kemasor. In rupa norian has. Mering in rumahmat tuk norian has kapatawa. Tuk magmasa panorian ha mena kapatawa makwasengken kungen kemnawa kuat sika kape kungen. Picture 22. Suatu keraru. Yesu rumhatson suatu tuk nerian men tukungen. Apa kupan ketawa kemnasari suatu ehwa memawan ikan rahasikan. Mering mama kuat teksenama teksari suatu kaska mawan ikan kungen ror kike ikan. Tuk me ik naman inafrakasinya kungen namna dipan suatu kia me kungen ror kike. Mania rawen yai. Tuk manak mentakaripan suatu kape kungen
nakahwak menipen tu kuhen mema kuhen nipeng fam yak amor norian hasmina mering tona kosita payo yak kwasing kenik mura iken reiken. Picture 23 kwachikawa kape kuhen mina. Yesu indorgi ke nirmama mina mufam yemei kasare ya tana mina wa ikrupsin mina yema mina kesapeng wa kesawan wa nha nangan nirmama tukma nani na frakasinye kuhen rimnor ke area tikindanyen tukarye tukma nani na frakasinye kuhen namna wa mapsah kemye kafa kagamna wa kafam tata mina wa kafam mama mina kemye nakawa mapsah yemamne kaparya manirkak wa mani kaparya rara wa nirmama mne me tana pusin mina kemye yemamne naksatamarwa wa naksaharu wa naksapiharu kemye fam takawam sor krikiana kemye Yesu. Picture 24 taksaraya miror krarukan. Tukmanak matak koi kier mama krika pe kuhen takama kei maraya miror krarukan. Raman kenya me Yesu remani pentuk Nikotimas mema takama kei marha mikraru takarama kupan ya takritane mama kei marhamun ya nanmun raka. Takaraya nanmun raka Rahman kenya me manakamni na frakasyan niya Yesu. Picture 25 nan munraka rimni wayupa. Kwasingikan Yesu na pa ya rawini ay rimanita. Mima tikro na pa merpakan nan munraka. Nipeng na pa ya rawini ay merpakan nan munraka riwayu rahman kene ramnap ya narmama. Nipeng merpakan nan mun imarhaka riwayu ya narmama mina kamani nan kiaren pesen mina. Narap ngapeng ma kesainain nan kiaren mina mareng kamani nan kiaren ikupsen mina. Rodnam tatian ma kuhen ruasipa nan munraka kemi arye. Picture 26 takamariwa ke light. Nirmama tiksen kasariwa ke napeng tuk manargi kramra swaseng karapekan mamur. Nirmama tiksen kasariwa ke nakakien to nargi kramra swaseng kapon harapekan yen mapon namur yen. Maring ina Yesu remani mema ina nakakien. Tuk manama kwasengken to nakpan nomor yen. Wat to nakpan harapekan yen nargi mumur yeswatu. Picture 27 Kosapwa norian hasmina. Yermame ya merim nara ror krarukan. Torpa norian hasmina. Norian hasmina me ramhankan. Torpa norap ngaping yenar. Mpan huyen acir mina. Mpan akreyen. Mpan hawaken kemikapier. Mpan norian nar mina me rormanakan. Nan munraka yin tikrespen nirkunian tuk napohen nar mina. Picture 28 namhuakum na kawam sor krikiana. Tukmana kuasengken kungen nakorge ke faham ner mama. Mama mene tata korge ke rubina. Morge ke kutsika mena. Muatse unaria ken Yesu. Picture 29 Torke ke nirmamam ng fam mene yermame yame ramo maganik.
Tugma ka kwasengken kungen, msor ke farm nan mamna. Tugmer mami mera makanik, muhik, tokor ke in. Ramun kan story krik ya me yesur mani, me yer mama krik, remama na pa yetana pusen krik, na mahas mna kaom mau, yer mama krik ruwa, me merangin. Masih tuiran, merah, men, momkon manikan tekrapurikan, rarahuhaikan. Tugma ka kwasengken Yesu, masa kekem sa situ ya nermama ya memne kasara ya nahasien. Tugma nermama ya tanah pusen-pusen mena, barin tekasa kekem sa situ ira dia. Picture teti Yesu kafan pawarehwa. Kini yermama ya mai tugma rema teker kwasengken Yesu, teker pahmun na ribanian nanmun pusen-pusen mena, teker pah na kwasengin kan nanmun has mena rahman kan kapier, wa imarhaka, wa story ai kwa mena, wa natwa kamian tukno nganian, teker pah nganian kan nanmun has mena, teker saya ma kungen, pa kungen in teker wasiban hen kamin. Picture 31 akautana namun hasmena. Tugmai keme nakam kwasengken kungen, kwanman ka pe yarmar ga ke iram. Tugma nakam kwasengken natwa kamien kemi kapier, wa naunganian, naka wasipan kwanman kemi yarma tekrua mara iram. Maring tugma nakpuan harmam neme kasawak kawam misawak ban ya yarmam sererauken ya nang Yesu Kristo. Rahmanken Yesu remnererauken nan munhas, wa yarma ya narmama mena apakupan. Takam saya ma kungen, pa integrar habatukik. Picture 32 setan da markutukik. Setan da markut kemi kuatsikawa kape kungen mena. Mawiyaria kan mani wanepan matiksarukan kungen. Morkeke ma kitawa takakurekan numatai tawa mahasipan kemi kungen. Marang tiksara tum sahwa kemi kungen matakapah namurian ya norian has kapatawa. Picture 33 Tugma kemasor norian has. Tugma ketawa kemasor norian has, kungen tekrawar paniran mene iratawa. Raman kan ya me Yesu remani, ya yang falagri ya me irim na pakafan tata, mamuen, morkeke ya mene unganian mene mani, muen, maripan kafan muen merareng mua, kafan tata, tekin rangin mentukun. Rapan nama kenyanin, morkikein, mpaneri rawian kan. Kemudian kan rawat takun tugma kemor norin has, merantu kungen terima merang harau, maupun norian arpunian kemi arau. Picture 34 Numayan. Rawar iratawa ya may tugma kawa numayan. Rua matakan sam clever wa takani mana fraksen ya kungen. Ksahwin pai indra merang hatawa meringinai in ramar rahwatu katawa. Meringinai in ramar maru ya narim nufam. Ya tokretan. Picture 35 Yan nepengkapen humayan. Rawar ya yermame ya mermahma. Nermame ya memne kapon harkunien kungen. Tuk mermame rumahma kasasa buk. Mapon harkunien
ma yer mamar huma mamanya. Kini iria mamangan mun kenan mun. Mereng nermama ya memene kasawak kasasak mereng kasasak marama. Kini iria markun me yer mama ya me ramni na frakasinya kungen. Tuk mer mahma rimawan yer awin ai. Merengik. Tuk mana mahma takwahnya. Picture 36 Nimhak ramhenken nuprai yer mama. Nahanangan wo kape nimhak. Yasur mani mema nimhak ramhenken nuprai yer mama krik. Tukman karan rumahma toru panari wo kahwayen. Tukman nupran rfam rirkunari wo kahwayen. War rirkunor wo kahwayen. Nimhak menam fam tekasa kay game sor wo quiz. Tekman kenupram noren num famaiken. Kwermen, nimren, nakwan, numatarangan, wanhun. Kita fa mangkapoy ni muhak, kasakay sorwak minum fam. Yan rukunian mina kapatawa. Teksen teksat sa unar mama, teksen kamerang nar mama, yan may kamama, teksen ksaninibe, teksen ksasitu yan nar mama, minum fam mangkap. Maringinay wak mina pusin mina iriam fam na kor mabas yak ta kungen kan. Picture 37 kesofungan misawak. Kini kitawa ya memne karkun kungen kaskay kay mawam sofungan krikiana misawak kamin tugnuhen nanganin haka Rikitawa ramasik numuyan kape Yesu. Wain in rahmankan nitaw Yesu. Ya mayrim nayu may kwas tayan arpunyan kape tabang ha kapatawa. Pret in rahmankan nupray Yesu ya may in rimnar kwaper tu katawa. Takasakay ke imsofungan atawa mena misariyat si nipeng ya may Yesu tigrarang pamuniran. Picture 38 Yesu tigrarang pamun. Kini Yesu tigrama kay mirarang pamun rahman kanya may indra manita. Mima narmama ya mamne kwa namata ya mne kemanumaria mne kamamra narmamna ya mne tukma kamnamani na fraksyan iran tikrua kakwasan kanin mawan ya raw yan ay. Tikasa kay Misorab na pena tuk nepeng ya may Yesu manita matikrarang pamun tukatawa. Picture 39 Nimrahingin kafam tikrikuakan kwan. Kitawa ya memne kamakwasamkan kuhen. Kitawa kasaman kina ya may kwan roromakneken. Kesor kekei mama, rikitawa rangin. Namarinuyen damarer kitawa. Kapatawa na teringien rapo. Rikitawa rehuapik tuk mama. Kapatawa norien, yin rehupik. Mama karkun ma kitawa mama tuatuk mina. Kitawa nama marmina. Tuk manipeng narhas ruwaira tawa, kitawa tikasrir sekay. Kini mapan soryan narimnar yamamne me kitawa atuk sor kike. Kini nirmama kharkun ma kitawa nirmama tuatuk mina. Yesu ramni monhekin me yinuk nenai mereng kitawa kwermen. Tuk me rupon horin kwan tikarai tak resipan yenap. Tikasa kike mapa nimrahingin kapatawa ror kwan. Picture 40 Tiksar kurau mani rawanan kiaran hakape kungen.
Nermama kapsa he tokritane kapun harkunien kuhen. Meren ketawo ya memne karkun kuhen. Kasageke ser kurau ye tanam num fam mani rau kuhen. Kasageke mani bentukar ya matuk makani na frakasen ye kuhen. Yesu tegrosta tuang ha kabarye. Tuk makani rau nan kiaren kape kuhen. Keminer mama mena karkun. Kuhen tekru merah ner mama mena kapsah ye takritane.